Wala ko. Dito kadula mo po sa kadula ba yan dito. Ay, sino? Naman dali kay sige kadadlaw mo kakita kan sa. Kinaog lagi sa kwan, nagdagan trip dong. Berapa suito? Nah, agak ada saya yang biasa boleh agak aku tadi. Ikapi ka na siya. Uy, na-jet lag ba? Ikalay ato yung ginagsuan. Ilang hours? 25 Days. hours ang kuan, 25 hours ang US US to? Ikan sa mua. Michigan to. 25 hours. 25, apin na rin over. 1 minute. 3 hours 1 in minute. Japan. Hey, 1 1 minute. minute. Mana sit down with tatay na din. Sit down. Ano? Mana sit chicken na din? What's that? Oh, lizard? Teke. What is tete? Like a lizard? Tete as a lizard. The big na is to come. So you know what is to come? No, but Big lizard. The Gecko. gecko. the gecko. Teke, if it's lizard. Toko is Come here. Ay, daddy's boy. Oh my God. So was that one until he was about his age. Then it was mommy. He didn't love daddy for 2 years. He tell me that. He said, I don't love you. I only love mommy. Oliver. Ay, mami, sabi ko si And Oliver. maybe 6 months ago, he started loving me again. Only a little bit. And not that a little bit. Little bit. Ito siya, mami's girl, just kami daddy's boy. Kani, nanay's boy. May nagbantay ani. Trabaho niya. Sige na, dula na mo. Ano mo? Sige, ay, siguro ito yung ilong gabin. Ina, kung sa'yo tawagan ng kuwan, dakpanay, dakpanay. Dakpanay, dakpanay. Dito mo dakpanay. Sa English dakpanay. Tag. Dakpanay. Pag Barbie run daw mo, Barbie run. Indak pa rin Barbie run. Kumusta daw? Na okay. I'm okay. Kapira, kapira. Sagot ko na siya, kapira. Oo. Ina ko nga, umira. Okay na. Ano, nagpiyong mo na. Ayaw ka ulaw. Diyan, tingnan dyan. Ayaw ka ulaw. Ayaw ka-ulaw. But that is don't be shy. Oh my God, di mo dyan emoji ko. Taro nga. Ayaw. Again. There. Ka-ulaw. Ayaw. Ay, pokpokon ka ka. Again. Ka-ulaw. Oh, very good. Ya gab, ayaw ka ulaw gab. Don't be shy. Ay, ginawa ko, Lord. I want to eat this ano. Oh, nag-practice na ni mo gayon na Pati ko art. din yung bisihan din, no? Kasi kala, bago na sa tumutubo kay nanayot yung dancer, daog kay second at first placer sila. Wow! Tapos, Gusto ka pa. Magdula. Gusto ka. Anak, gusto ka. Magdula. Gusto ka. Magdula. Gusto ka. Magdula. Gusto ka. Magdula. dito sa mata na Yeah. That is, do you want to play? Magdula. Gusto ka magdula? Actually, si Gian. Napanay mo, Gab. Sige, Gab. Sige na, Wala Gab. na mo gabin. Ha? Mahila ko ang Unsa? Ay, lagi gab, tigaan ka without that. Lagi ba-vaccine ka? Bawal. He got vaccinated today, so they said that. vaccine. Ah, nag-vaccine. Vaccine. Vaccine. Vaccine na sila. Lagi kapoy siya, kapoy. He got tired because he was playing the vaccine, you know, like, yeah, he's tired.
Busog ko kasi dyan. Dapat ka Yeah. nang, dapat ka nang magalong last sa akong body. Nakain anak te. Ay, kana akong gusto kung wala ba. Toothpaste. Nagabidyo ka, kuya? Ay, uy, Diyos ko kuya, uy. Ay, may puspos niya, ha? Olawan siya, kuya. Ayaw ito na yung post niya, malukay ka. Mawala ako. Oh, dahil pa po nila ba nag-trade no? Oh, just say thank you. Sige, go. Thank you. Thank you, salamat, sawari ka. Ay, go. Oh, you don't tell me. You say that's my Say, last one. I want more, go, and I want more. Go, and I want more. Inagap siya kabawas ako. Feel din yung kuan. Manok. Maligot ka niyo. Maligot ka niyo siya. Feel din yung manok. Nag-earphone. Mangita lagi mo sakyanan. Ano sa mga Kaya sakyan? kung sa bar lang ba, di ba masigo po? Thank you. Di masigo. Di ba nang dagan? Naman ang trake, ano, magkuhan ng Ano sa mga truck? Ano, bahala bungo nga truck? Hindi, testing siya sa lumi. O, na-dislike bungo. Pag ano Oo, tayo? dahil tama na lahat sa lumi. Kapoy. Pre, dahil niya pag nakagaling. Gikapoy. Gikapoy ka? Kapoy ka? Inabot ka ba? Yes! Yes, I'm tired. Gikapoy ka is an... Or hindi ko. Hindi pa ako. Wala siya. Balabalan ba siya? O, said opo. Tagalog. You said opo. In his mind, I read it. Can't read it. I know how to read. I know how to read. You sit aside. Hindi po. You sit Si opo. Inagab na opo. 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 Pero today, diba sa lima kasi na wala mag-away. Magani. Wala pang Pilipinas, mag-away ang mag-line counting. Okay. What happened to you, my dear? Kasi gusto siya kuhan, laglaan. Dili kay mo kung matabaya. Pero parte ba ni kagaraw? Kini kagaraw. Nakatulog na siya. Pwede ka hunat kito kay pagmata. Sleepy paguro na siya. Yeah. No, he's maybe yun. He just got out. Sila na tayo. Pusag-pusag ya dulaan up. Perminti lagi tira. Ina ko ha, kung saan. Katubong ganun sa lamig. Tama ito.